pogledajte ovaj crtež i recite mi šta vidite. Ukoliko ste zaboravili doba života kad ste bili dete, ukoliko su vam uvek potrebna objašnjenja, ako vam je presudno to da li je neko otmeno obučen da biste uvažili njegovo mišljenje, ako volite brojeve i novac, a ne volite cvijeće i u ovom crtežu vidite običan šešir, onda Mali princ Antoana de Saint-Exupéryja nije knjiga za vas. Ukoliko vam je odmah bilo jasno da je ovo crtež zmijskog cara koji je progutao slona, ukoliko za suštinom tragate srcem, a ne očima, ako volite zalaske sunca, onda ste vi još uvek dete i uživat ćete u čarobnoj knjizi. Dokaz da Mali princ postoji jeste taj da je divan, da se smeje i da želi da ima ovcu. Ništa nam više na početku našeg puta neće biti potrebno. Da li ste nekada bili usamljeni toliko da vam se činilo da su prijatelji dalje od zvezda? Bili tužni u svom malenom svijetu, usred ogromnog prostranstva života? Kao na kakvom malenom asteroidu u dubinama kosmosa, a sanjali o nekome nežnom i uzbudljivom da vas voli i razume? Ako jeste, onda ćete dobro razumjeti jednog malenog dečaka, princa čarobnog srca i zauvek mu pružiti dom u svom srcu i zauvek mu biti prijatelj. On je sam, hladno mu je i potreban mu je neko da ga uteši. Mali princ će postati prijatelj svima koji imaju srce deteta, odraslima koji nisu prestali da budu deca, deci koja ne žele da odrastu. Mali princ je roman francuskog pisca i pilota Antoana de Saint-Exupéryja, napisan 1942. godine. Zanimanje pilota predodredilo je vodeće motive brojnih njegovih književnih dela: avijatičar, noćni let, ratni pilot, i obeležilo njegov život u godinama pre Drugog svjetskog rata i za vreme rata. Jednom je izgubljen među peščanim dinama sa svojim mehaničarem čudesno preživeo pad aviona u libijskoj pustinji. Kao i njegovu smrt, poginuo je za vreme rata u avionskoj nesreći 1944. godine. Njegov avion je pronađen 2000. Letao je sigurno književnim nebom i ostavio neizbrisiv trag u svetskoj književnosti. Pripovedač Malog princa, kojem je pisac podario i svoje zanimanje, viziju i životno iskustvo, srećen usred pustinje popravljajući motor svog aviona. Usamljeniji od brodolomnika, pripovedač se susreće sa usamljenim dečakom na najusamljenijem mestu na planeti, pustinji Sahari. Pustoš, tuga i usamljenost određuju poziciju iz koje teče pripovedanje i određuju dominantno duhovno stanje modernog čoveka. Tako se potraga za smislom, toplinom, prijateljstvom, ljubavlju, prihvatanjem izdvaja kao jedna od ključnih idejnih okosnica dela. Kroz susret Malog princa i odraslih na njihovim malim planetama širom svemira kojim putuje, data je slika njihovog čudnog sveta, prikazana kroz perspektivu deteta. Odrasli su zaokupljeni sobom, njihovoj sujeti i samoljublju. Potrebi da vladaju i kontrolišu potrebni su podanici. Što je predstavljeno figurom kralja, njihovoj samodopadljivosti potrebni su obožavaoci, kao u obraženku koji od Malog princa zahteva da mu se divi. Potrebi da posjeduju, prisvajaju i izbrajaju brojke potrebna su materijalna dobra. Kao poslovnom čovjeku koji broji i prisvaja zvezde, oni su zaokupljeni isključivo sobom, njihovi poslovi su nemaštoviti, a svetovi skučeni i pusti. Oni nemaju prijatelje ni duhovnog zadovoljstva. Odrasli su često robovi svojih slabosti i poroka, kao pijanica koju na jednoj planeti susreće. Oni poput geografa sa jedne planete koju obilazi, ne istražuju svijet i prirodu, ne napuštaju svoje radne sobe, a misle da o životu sve znaju. Odrasli su, kako kaže Mali princ, zaista veoma čudni. Prvi susret sa velikom planetom Zemljom
na kojoj živi 111 kraljeva, 7000 geografa, 500.000 poslovnih ljudi, 7,5 miliona pijanaca, 311 miliona uobraženih ljudi. Vrlo indikativno se odigrava ne među tih 4 milijarde odraslih osoba, već u pustinji. Ova slika treba da nam dočara suštinsku usamljenost malog princa, odnosno svih onih koji su u potrazi za smislom, srećom, ljubavlju, pripadanjem. Retki i dragoceni su to darovi i srcem ih valja tražiti. Susret sa zmijom u Sahari također je simboličan. Zmija je ta koja nam od iskona daje uvid i znanje. Zbog nje smo i izgubili rajsku sreću. Ona je naš vodič na putu spoznanja dobra i zla. Ona će i malom princu biti posrednik ka uvidima za kojima traga i ona će ga vratiti svijetu kojem pripada na samom kraju. Čovjek se osjeća pomalo usamljen u pustinji, konstatuje mali princ. Čovjek je usamljen i među ljudima, zaključuje zmija. Bolna je i tužna spoznaja da nam je svijet bez ljubavi i prijatelja stran i dalek, a život pust. Odjekuje pustinjom Mališanovoj: ja sam sam, ja sam sam, ja sam sam. Ruža i lisica nosioci su ideje ljubavi i prijateljstva u romanu. Dirljiva, kapriciozna, lepa i osjetljiva, ruža malog princa njegova je prava ljubav i pravi prijatelj. Upravo to što je njegova čini je posebnom i neobičnom. Do te spoznaje dolazi postupno kroz roman, putujući i upoznajući različite likove. Lisica ga uči lekciji zbližavanja i stvaranja veza, pripitomljavanja, i to je jedna od najlepših i najdirljivih ideja u romanu. Lisica mu predočava važne lekcije. Ako me pripitomiš, bit ćemo potrebni jednom drugom. Ti ćeš za mene biti jedini na svijetu, ja ću za tebe biti jedina na svijetu. Ako me pripitomiš, moj život će biti kao obasjan suncem. Upoznaću korake koji će biti drugačiji od svih ostalih. Drugi koraci me teraju pod zemlju. Tvoji će me kao muzika pozvati da izađem iz ruku. Čovjek poznaje samo one stvari koje pripitomi. Ti si zauvek odgovoran za to što pripitomiš. Najvažnija lekcija, ona koja se izdvaja kao vodeća ideja dela, je sljedeća. Čovjek samo srcem dobro vidi, suština se očima ne da sagledati. Pod stakleno zvono stavite one koje su vam najdragocenije, zato što upravo prijatelji životu daju najdublji smisao. Čuvajte ih, volite, budite nežni i pažljivi prema njima. Pročitajte Malog princa i uverite se u ove večne istine.